Ndabasuhuje mwese bene data, ndabifuriza amahoro y'Imana, umugisha w'Imana basangaho muri mwese ubataheho. Tugarutse kandi ku kiganiro wasezeranye namwe ko tuzakomeza kuganira mu gihe cy'iminsi nari nababwiye ko ari 3, ariko zagaragaye ko izaba 4 kubera ejo umwanya wabaye nka munini, dutinda mu mateka ya Sawuli ya mbere, titwagera ku ngendo z'ivugabutumwa kuko twari twabibasezeranije. Ariko uyu munsi rero turaza kuganira imigi 10 cyangwa amatorero 10 cyangwa se imihana 10 Pahuro yatashemo, yavuzemo ubutumwa urugendo rwe rwa mbere. Ni nabyita ni mu gihugu kimwe ariko yatasha hatandukanye mu turere dutandukanye, ahashinga amatorero. Uyu munsi ndibanda kuri iyo migi 10 mpereye kuko twacikirije ejo kugira ngo amateka ye tuyabahe kuko twabyiyemeje. Ubwo rero byumvikane ko amasomo yacu atakibaye amasomo 3 ahubwo azaba 4. Turashimira abakurikiye, turashimira abakoze subscribe. Reka ngusabe wenda nibwo bwa mbere ugeze kuri chaîne yacu, cyangwa se nubundi ukunda gukurikira ibiganiro bihaca ariko utarakora subscribe, ndabigusabye ubikore kugira ngo ibindi biganiro bizaza hanyuma y'ibi biganiro 4 tuzaganira amateka y'intumwa y'abanyamahanga ariwe Pahuro Sawuli. Ndabyizera neza ko n'ibindi bizaza nyuma bigomba kuzakugeraho neza kandi ku gihe. Ndakuraritse rero ubane natwe mu biganiro by'uyu munsi. Ejo twavuze ko yatoye urugenzi akurikira abantu i Damasiko iyo bahungiye bamaze kwica Stefano, abandi barurayeho benshi, urwo kwicwa benshi barahunze, bahunga kubwo impamvu 3 navuze mu kiganiro ca mbere, baja i Damasiko. Ariko uyu munsi urwandiko Pahuro amaze kuruhabwa n'ikindi gikundi bari kumwe bagiye i Damasiko gukurikira barya ngo baje kubica, byabaye ngombwa ko bamwe bava i Damasiko n'ubundi barahunga, bahungira ahandi hitwa ngo ni muri Antiokiya ya Siriya. Barahahungira baja kuhihisha. Nanone impamvu zimwe namenye zabahungishije n'izirya zabakuye i Yerusalemu bahungira i Damasiko, nizo zatumye sinzisubiramo mu kiganiro ca mbere. Iki ni ca kabiri twazikishijeho. Yatoye urugendo ajana n'abandi bantu benshi cyane, abantu umubari mwinshi cyane uri mu bantu 200. Baragiye bajayo ngo bagere mu nzira, umwami Yesu arabitanga, ariko ngo abitange humva umwe ko bitanzwe, abandi babona ibibaye ariko ntibabasha kumenya ikibaye n'intego y'iyo ambushe bari baguyemo, niko nabyita. Ngo bageze ahantu bumva ko Sawuli ataka arahuma, icyo nico babonye bari kumwe nawe, nico bamenye, ngo babona araguye arahumye.
icyo ni cyabonye bose, ariko nawe ngo mu mutima we ngo yumva ijwi rimuhamagara ngo Sawuli Sawuli urimo urandenganyiriza iki? Ayo makuru murayazi. Nawe nababwiye ko umunsi barimo bica Stefano hari amagambo yamubayeho, amagambo akomeye, amagambo yagumye gutekereza aramudistrere mu bwonko yibaza ibyo bintu. Iryo jwi rimuhamagaye utyo ngo abangukira kumva ko ari wa wundi Stefano yavuze, ahita amumenyera avuga ngo urinde mwami. Wowe umpamagaye mu izina ryanje Sawuli, urinde mwami. Deja gukoresha iri jambo ngo urinde mwami byari bisigura ko amenye ko ari umwami Yesu urya ahayarwanya. Koko ijwi riramusubiza ngo ni umwami urenganya, ni jewe urenganya, nje mwami urenganya. Ijambo rizari intangaza rikomeye kandi dukwiye gutinyira Imana. Ngo ahita abaza ngo none untegetse ko nkora iki, none uransaba iki, none uranshaka wiki, niki wambwira nkora? Deja ni nkaho yari yemeye umuhamagaro. Umwami Yesu ngo aramubwira ngo komeza urugendo rwawe werekeze i Damasiko, iyo wajyaga niwamara kugerayo nzakubwira icyo uzakorerayo, nzakikubwira uriyo. Mwibaza aho habaye ibintu bitatu dukwiye gutekereza. Ibyo bintu bitatu biratangaje. Harimo ijambo rivuga ngo nkora iki. Deja yari yemeye umuhamagaro. Abandi bakarwana n'ubuhumyi ibyo babona, nawe kararwana n'ayandi majwi bo badahebumva. Niyo majwi y'umuhamagaro, niko Imana izi yamagara. Iyo umuntu ahamagawe kenshi abantu baravuga baturiya ari biriya nibyo yikora, buriya n'ubusore, bakaguha imyaka ati ni imyaka 5. Abandi bati buriya n'ubukene, abandi bati no uriya se mwo mwishinga, uriya ari mu bye n'ibibazo, buriya yaracanganyikiwe no gucanganyikira. Niko umuhamagaro uzumera. Ariko ukaba we kurumva yandi majwi abandi batumvise, bene nyoko batumvise, umuryango wanyu utumvise, igihugu kitumvise, wowe ufite mu mutima bo bakabona apparence extérieure kuko abo bari ko babigenza ko bararwana n'ubumwe. Bamwe nzantekereza ko bamubwiraga bati tugusubizeyo mashi dusubira inyuma, ngo arababwira ati tukomeze tuje i Damasiko. Ubwo ngubwo bamwerekeje i Damasiko, Imana umwami Yesu ahita amubwira ko byange bikunde agomba kwemera ko hari umuntu uza kumusengera. Uwo ni umwe mu bo yaragiye guhiga witwa Ananiya. Umwami Yesu abwira Ananiya ngo Sawuli araje witegura kumusengera, aremera kandi arakizwa, arakira umwami Yesu. Ananiya ati biragoye, umuntu uje kutwica. Ningaho yari kwabwira Yesu si byose, ningaho yari kwabwira ati ndi wabimenye nduza amakuru, uriya yazanywe no kutwica. Uvuko byagenze, byarangiye yemeye kuja kumusengera. N'icicaro bavuga ko ahitira kwa Ananiya birarangwa, ahitira kwa, ntabwo ari kwa Ananiya yahitiraga, yasengerwaga na Ananiya, ariko ahitira ku witwa Yuda. Koko yaragiye ahitira kwa Yuda. Ananiya araza arahamusanga aramusengera, ngo amare kumusengera tugeze rero mu kibanza cyiza cyo kumva guhinduka kwa Sawuli. Amaze kumusengera ahita yemera, ngo amare kwemera yemera no kubatizwa, aragenda arabatizwa, agaruka yemeye umwami Yesu. Uko niko Sawuli yahindutse. Turangije agace ka mbere katari ngombwa cyane ariko gakwiye kuvugwa. Amateka yawe ya mbere si ikibazo kuvugwa, pase yawe kikimire preza yawe, ibyakubayeho Satani yo bikongorera n'abantu bo bikubwira ngo wagize utya wabaye uyu, ntibikagusubaze wewe wanone uri uw'ingenzi. Ibyashize kibikakubuze ibya mbere. Ikibazo nza mvuga nkunda kuvuga ni ukugumukaba wa undi wa mbere kandi waramenye ko ibya mbere ari bibi. Uwo munsi amenya ko ibya mbere ari bibi, yemera ibishi. Ubu nibwo twinjiye rero muri Pahuro nyawe intumwa. Zarangiye bibaye ukundi, yari yarize amashuri, biba ngombwa ko asha mu ishamba rya Arabiya, hari nko mu butayu, amarayo imyaka 3. Iyo myaka 3 turi mu byakozwe n'intumwa igice cy'Icyenda, abantu bataja gutakara. Ibyakozwe n'intumwa turi ku gice cy'Icyenda,
turi mu gice cy'icenda aho ngaho. Arangije rero amaze kubatizwa aja muri iryo shamba arigiramo imyaka 3. Iyo myaka 3 hari ibyo yigishwaga ko ibya mbere yize byasuraga Kristo. Ikindi kandi byari ibyo wari umugani w'intumwa za Yesu zamaranye na Yesu imyaka 3 azigisha. Nawe rero yakagombye kwiga kuko yari intumwa nyayo yahamagawe, kandi Imana yamaze kubona ubutwari n'ubuhanga n'iminyago azazanira Imana. Niko byagenze, aja yariga ngo arangiza agaruka i Damasiko. Ngo ashike i Damasiko hari abantu benshi bari bamaze kwemera, ariko agarukana umuhamagaro musha, agarukana amavuta masha, agarukana imyumvire misha. Abwiriza ijambo ry'Imana birya abayuda bari baraho, barababara baravuga batese uyu mugabo udusebeje, umugabo wize, umugabo twari dufite wari uturangaje imbere, ibyo agiyemo ni ibiki? Ngo baramurwanya, bakora amanama, baravuga batuzomubona wese ntagashidikanye kumwica azamwice. Bamutega impande zose, bamutegera iburyo, batega mu marembo yose. Barya basenga rero barabimenya, nibwo ngo bavuze bati uyu muntu rero titwemere ko adupfana. Ngo bagambirira strategy yo kumucikisha ngo asubire i Yerusalemu. Bamujana mu bishingwe mu myanda, igiye gutabwa ngo bashike bamujugunya mu myanda. Ariko bari bateguye bamuherekeza i Yerusalemu, ariko baba bamugiriye inama bati wowe genda uje i Yerusalemu, intumwa zimaze gufata ikirere, hariya wenda ntabazakwica, ariko i Damasiko utazohapfira. Yarahiriwe aragenda aje i Yerusalemu, yaciye mu irembo ry'imyanda, ngo agere yatangira kwigisha, arigisha cyane, arigisha rwose. Ariko intumwa zikamukenga, babagamwe abagabo b'amakenga nka ba Petero, batuye uyu ntabwo ari mwiza, karigiragira. Intumwa zikamukwepa mu witarama, intumwa ndizimwemere kubera ko batari baza amakuru ye neza. Uwitwa Baranaba rero wakundaga kuja henshi, niwe waje kumushingira intahe, arababwira ngo uyu mugabo yarakishijwe, ndabihamije, yaremeye, ababwira urugendo rwe, ababwira ibyabaye byose, atagize icyo asiga, arabibahamiriza. Ngo arangize kubihamiriza, bamuha urubuga, arabwiriza cyane. Abayuda birabarya kandi birababaza. Noneho ni naho itorero ryabo cyangwa idini yabo y'Ikiyahudi yari ifite imbaraga. Nabo ngo bagambiriye kumwica. Intumwa ngo zije inama kuhamukura, zirahamukura, ariko ziburagaho zimusubiza. Ahantu bari bafite ni Damasiko, ahandi ni Yerusalemu, ahandi ni imihanira aho hafi, ni muri insecurity. Baramubwira ati subira iwanyu, ugenda uje muri Aziya ntoya, uje muri ahitwa Kirikiya iwabo yavukaga. Narahavuze mu kiganiro cya mbere, usanga ababyeyi bawe. Asubirayo aja kwicara, ariko umuhamagaro ntiwari wicaye, n'umugambi w'Imana kuri Pawulo ntiwari wicaye. Ndagira ngo muribuka ko turi ku kiganiro cy'amateka y'intumwa y'abanyamahanga, uwitwa Pawulo ari we Sawuli. Amazina yiswe n'ababyeyi be umunsi avuka yombi. Harabaza bavuga ngo mbere yari Pawulo, ngo yari Sawuli, ngo nyuma akijijwe ngo arahinduka aba Sawuli. No, ntabwo yabanje kuba Sawuli ngo abe Pawulo. Yari Pawulo Sawuli kuva umunsi avuka. Izina ry'igisekuruza cyabo cyo kwa Benyamini, sekuru ni Benyamini, donc izina Sawuli ni izina ry'igisekuruza cyabo. Naho izina rya Pawulo narabivuze ni izina ry'Ikiroma. Se na nyina bari bafite ubwene gihugu bw'Abaroma, bari barabuguze. Yavutse rero ico gihe iryo zina ayo mazina yombi naye ntaryaje nyuma cangwe irindi ngo ryaje mbere. Byagenze gute?
asubira iwabo. Niwibuka inkuru yanje niba wakurikiye ikiganiro, byageze ahantu hamwe wa munsi w'i Damasiko bamwe barashika baja Antiyokiya ya Siriya. Aha muri Antiyokiya ya Siriya rero turi mu gice c'10 mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa igice cya 10. Barya bari Antiyokiya ya Siriya babura bimera nkaho babuze umurongo mu materaniro. Wafashwe n'indimi, umwuka wari waraje kamavuga indimi gusa, tatanga umwanya ngo abandi babe bagira ikindi bakora. Uririmbye indirimbo yamufasha akayiririmba akavuyo karaba. Wahagurutse gushima kamavuga ibyabaye agakurungira haba akavuyo. Uhagaze imbere y'iteraniro ntatanga umwanya. Baje gutanga ijambo ubwiriza bakamuha iminota 5 cyangwa 10, ibindi byatwaye amasaha 5. Bigereranywa n'amatorero y'ubu. Amatorero menshi ubusanga bahugira muri ibi nibi ugasanga cyane nibyo bibatwaye umwanya, ijambo ry'Imana bakaryima umwanya. Ijambo niryo riba riduteranije, byibura ijambo ryabuze umwanya, habaye gahunda nishirikuye kubona isaha, kuko niryo rituma duterana. Maze rero dukomeze n'ikiganiro cacu. Intumwa zirabimenya ko Antiyokiya ya Siriya hari bitameze neza, hari bitagenda, batumayo Baranaba jayo. Baranaba ngo amare kugerayo arabigara barebaterana nabo ngo asanga babuze ikintu kimwe, babuze ijambo, babuze ubahugura, babuze ubabwiriza. Nibwo yatekereje Pawulo, yibuka Pawulo, yibuka ubutwari bwe, yibuka ubutumwa bwe, yibuka amagambo yavuze batereka nje kumuzana. Aragenda rero aja kwa Pawulo, amukurayo Itariso, aramuzana muri Antiyokiya ya Siriya. Batangira kutaramana n'abantu bari bemeye. Bakihagera bagize iminsi ngaye babwiriza ijambo ry'Imana. Yari kiri iminsi mike cyane, iminsi barwa mu minsi 10. Umugabo umwe w'umuhanuzi arahanura aravuga ati, yeme Yerusalemu hazatera inzara, none nimureke duture amaturo. Aje gufasha abantu b'i Yerusalemu. Amaturo barayatura, Pawulo na Baranaba bayajana i Yerusalemu. Ngo baje kugaruka, bagarutse harya nanone ni nkaho bari bamuafekse, ni nkaho yari yatumwe ku cicaro ce muri Antiyokiya ya Siriya. Ngo aje kugaruka bagarukana na ba Mariko n'abandi baza harya gutarama. Urumva hari ahantu heza, barazana barashika. Ngo bashike rero bahageze, nanone umuhanuzi witwa Agabo arahanura aravuga ngo Baranaba na Pawulo nibapfukame tubasengere, hari kimana bavuzeho. Baratambuka mu iteraniro barasengerwa, barabasengera. Ngo barangize ngo arababwira ngo Imana iravuze ngo nimuhaguruke muje gukora umurimo Imana yabahamagariye. Ubwo rero niwo munsi bemeje urugendo rwabo rwa mbere rw'ivugabutumwa. Ni n'ubwo bahise bapanga gahunda yo kuja kuvuga ubutumwa. Nguru urugenzi rwa mbere rwa Pawulo rw'ivugabutumwa. Yarutangiye ryari, yarurangije ryari. Turi muri bya biganiro by'amateka y'intumwa mukunda Pawulo Sauli, kubera ko yagendanye na Sila bikunda kuja nko kuza ngashaka kuja kurigira irye naryo, ariko ni Pawulo Sauli. Noneho ntibahagurutse baja gusura, bahagurutse baja kurema amatorero. Inshingano rero y'aba apotre, les apotres, inshingano y'intumwa ni ukubyara amatorero ukayasigira abandi. Uwo munsi barahagurutse bataha mu muhana witwa ngo ni Salami. Aha hantu barahatarama igihe kitari gito, bahavuga ijambo ry'Imana,
barahatukirwa, bahahurira n'imiyaga, bahahurira n'amagambo, bahahurira n'inkuru z'incamugongo, ariko barahabwiriza kugeza ubwo bahashinze itorero. Nguyu umuhana wa mbere uwitwa Pahuro yaremyemo itorero. Ngaho ahantu hambere yaremye itorero. Muranihanganira nta kibazo, n'umuntu warundogoye gato. Aho hantu haba itorero niwo muhana wa mbere, niko karere ka mbere Yabwirijemo. Ngo arangize yikira mu bwato aja hitwa Kipro, baca mu nyanja mu miraba, ariko bajanye ubutumwa bwiza. Pahuro ni umugabo w'Imana, aca mu nyanja mu miraba, mu muyaga w'inyanja, ishuheri n'inkubi y'umuyaga ibakubita hirya no hino, ariko baja Kipro, niho kwa Baranaba. Rero ni nkaho Baranaba yamubwiye ati tuje n'iwacu, abantu biwacu baje kwemera. Bagiyeyo naho barahabwiriza igihe kinini, kirimo nk'amezi angahe, bakarambya bagakora umurimo, bakinjira mu nzu bakakubwiriza, bagasanga bari aho bacururiza bakababwiriza, bakora inshingano y'ivugabutumwa kugeza ubwo bahashinze itorero. Barahava bataha ahandi hitwa ngo ni Pamfu. Aha Pamfu ni umuhana wa gatatu Pahuro yarayemo. Tufate nk'umuhana cyangwa tufate nka ville, n'akandi karere batashemo. Aha Pamfu hakaba umutware waho witwaga ngo ni Serugiyo Pahuro, ngo agira amatsiko cyane yo kumenya icyo bahe, bavuga ngo ategeraho bari bakoreye igiterane hanze, bavuga Yesu ngo yumva baye atire, arabinginga ngo muzonsanga iwanje, muzaze nanje mumbwirize, muzaze muvuga aya magambo meza. Aya magambo yankozeho, muzaze munsobanurire numve nanje. Ntawe utokwemera. Ningera mu mateka y'intumwa 12 za Yesu, zange bikunde uzasobanukirwa ko ijambo ry'Imana ntawe ritazarihangara, nta n'uwo ryotinya. Uwo ari we wese uko umeze kose, zange bikunde rizari kuvunagura rikakwemeza. Ubu uri umunyacubahiro, ubu uri umunyamafaranga, ubu uri muzima utarwaye, ubu ukomeye ute, ijambo ry'Imana rigira ubushobozi bwo kukwambura ubukanana iminite yawe, rikakwemeza intege nke zawe. Uwo mugoroba ngo bitegura kujayo, ngo habaga umurozi, umupfumu, umukonikoni bene urya wari warumije isi, bari bazi, urumva bari bataramenya Yesu kuraguza no kugira gute, byari byuzuye. Uwo nguwo ngo yamavuga ngo ntibomwemeza mpari, ndiboruha. Yitwaga ngo ni Eruma ndagira ngo, maze ngo aragenda aja kubitanga, maze nabo ngo buzuye imbaraga z'Imana, badashidikanya ngo baramusengera, arahuma. Ahumye rero byarangiye wa mugabo yemeye, urya wabyifuje aremera. Nanone barongera bikira mu nyanja, baragenda baja ahandi hitwa ngo ni Antiyokiya ya Pisidiya. Noneho sinzi ko noranga n'amaboko nyine ku ikarita uko bicoye, ariko bongera gusubira baracurika, baja guhura kandi na Antiyokiya ya Siriya, baja muri Antiyokiya ya Pisidiya, baciye mu nyanja bajayo. Uwo muhana rero ni umuhana wa gatandatu. Barawubwirizamo, barabwiriza, aho ngaho bahemeza abantu batabarika, bahashinga umurimo, bahasiga itorero.
bahasiga itorero, bahashinga itorero. Iryo torero nzarigarukaho, nzarivugaho ibyarirangaga. Ryari itorero rifatika, ryari itorero rigwije urukundo, ryari itorero nyaryo. Iryo mvuga rya gatandatu ni itorero rya Periga ya Pamfiliya. Nari nsimze, iri ni rya Periga ya Pamfiliya, niryo torero rya gatandatu cyangwa niwo muhana wa gatandatu. Ryari itorero rifite ibintu ryisangije, ryari itorero Pahuro yaciyeho kenshi aja gusura andi matorero atasize, arayatanyuragaho ariko atigeze asiga, kubera ko ryari itorero mu matorero nasomye yose cyangwa ahandi hose bashinze umurimo mu rugenzi rwabo rw'ivugabutumwa rwa mbere, niryo ryari irya mbere ku gusa neza. Bari baciye mu nyanja, bahavuye rero aha hantu bahari barahatinze. Mbere ntarahava kugira ngo nze gutambuka, barahatinze cyane. Ndababwiye ko bari kumwe na ba Mariko, icyo gihe Mariko ngo ararambirwa. Nimba muza musoma ngo Mariko yasize Pahuro mu ivugabutumwa na Baranaba, n'uwo munsi abasiga ngo ararambirwa, yararambiwe. Kuvuga ubutumwa ni kiba kikurimo, si ubusore, si n'urugomo. Hari umuntu uzujana n'undi mu ivugabutumwa ukabura muherekeje, wajanye ivugabutumwa naho wewe uramuherekeje, abo bazabananirwa bakagaruka. Mariko ngo abasigayo aracika, tiyakomezanya nabo kuko Pahuro yaranabimugayiye cyane. Periga ya Pamfiliya niho yabasize, niho yacikiye, asubira iwabo i Yerusalemu. Aravuga ati ibingi uko bari bagize nk'umwaka, bari bagize umwaka kubwiriza kugira ngo ahantu ubona itorero, winjirana abantu batazi Yesu, utangira umuvuge, usobanure kuvuka kwe, gupfa kwe, kuko ivuka rya Yesu ni très compliqué. Kwemeza abantu ko ari inda y'umwuka kandi yakaba ari Imana cyari ikintu kigoye cyane, ariko ubwo bushobozi umwuka azaza akabikora bigatungana. Ni nka kwa kundi Mariya yabwiye Yesu, yabwiye Imana, yabwiye marayika plutôt, ndaba nga wa wundi. Mariya amaze kubwirwa inkuru, abwirwa ko yatumweho n'Imana, iyo message ivuye ku Mana, marayika Gaburiyeli ngo aramubwira ngo uzasama inda kandi uzabyara umwana w'umuhungu, azaba mukuru, uzamwite Yesu. Iyo nkuru ngo ibi nkuru mbi kuri wimumereye nabi, mubangamiye, aramubwira ngo ariko ibyo uri murabizi, kurabona ko byoba amategeko y'Abayuda no yakira, ndi n'umwari sindabonana n'umugabo, uratekereza ko ibyo bintu bizoshoboka? Amubwira ijambo rikomeye, niryo nari nshatse kuvuga, ngo aramubwira gucecekera utuze uryamusinzira, umwuka w'Imana ngo azakuzaho, kandi ngo n'imbaraga zisumba byose ngo zizagukingiriza. Nico gituma ngo wera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Umwuka azagutwikira, amategeko y'Abayuda ntazakubona, amaso y'Abayuda nibyo bagenda kibizakubona, bizagutwikira biguhishe. Umwuka niwe uzutanga imbaraga zo kumvisa abantu bene ibyo, kuko Mariya nawe yabyemeye akabyumva. Nari nsobanuye ukuntu byari bigoye kugira ngo wicare ubwire abantu inkuru za Yesu, bamwemere, bamuyoboke, rihinduka itorero, uhasiga abantu baririnda. Bavuye aho Periga ya Pamfiliya aha gatandatu, babona kuja Antiyokiya ya Pisidiya, ni hafi, ntabwo ari kure, urebye ibirometero bihari ni hafi. Baja Antiyokiya ya Siriya, barahabwiriza nko mu karere ka karindwi, bahavuga ubutumwa. Nanone barongera baja ahandi hatari kure, ahantu h'umunani hitwa ngo ni Ekoniya. Babwiriza Ekoniya igihe kitari gito, bava Ekoniya baja hitwa Iderube, ay'icyenda, muhana w'icyenda. Iyo yari imihana isa niteganye, iri ahantu hamwe. Ngo bava Iderube baja hitwa Ilistra. Ilistra rero
bahakoze umurimo mu buryo butangaje. Umuntu udakunda Pawulo azomukunde. Ngo Imana irazira basura we na Baranaba. Icyahabaye cyambere bakoze, hemera umwana muza mwumva muto ngo ni Timoteyo. Timoteyo ngo aremera. Timoteyo aravuga ati ndemeye, nakiriye Yesu, ndamumenye, ndamukurikiye. Kuko nyina wa Timoteyo na nyirakuru umwe yandikiwe ngo kwizera kukurimo kubakomokamo bari Abayuda bombi, ariko ise akaba umugiriki, umuyunani, ntabwo we yari umuyuda. Abangwa aremeye, ico kintu kibacizaga ni kinini mu ijuru. Iyo umuntu umwe akishijwe abakishijwe baza banezerwa bitangaje. Natwe iyo mwungutse umuntu umwe ukishijwe mu matorero ni impundu nyinshi. Rero kunguka umwana muto ufite ubushizi bw'amanga, wemeye kandi ubashigikiye, ubasapotinga, cyari ikintu kinini. Tuzoza kumva ko banajanye mu ivugabutumwa igihe yagarutse. Bahakora kandi gatendo gakomeye aho ngaho i Listra. Niwo muhana w'icumi Pawulo yavuze mu butumwa. Niwo muhana w'icumi yavuze mu butumwa, niho yarangirije. Ariko rero umva ikintu cyabaye aho hantu. Ngo hari ikirema cyari kizwi, ndagira ngo nikakiri cyo ku rusengero rwitwa Rwiza, baza batubwira cyakijwe na ba Petero. Ico kirema cyari cyarazerereye muri iyo migi ko ari 3 kizwi, kigacaha inzu n'umuryango cyarahageze, bakambutsa bagasiga hariya kazunguruko muhana bakaja kugitora nimugoroba kikaja handi. Ubwo buryo bwari bwarakibase ku buryo yabaye kimenywa na bose. Imyaka myinshi yarakuze, yaramaze kuba umugabo. Ariko rero icyaje kuba, icyakurikiye ngo baramukiza, arakira, arahaguruka. Noneho ngo hizera abantu benshi cyane, kandi noneho bizera, babizerera mu bundi buryo. Kibabizera ngo bizere y'Imana, ariko ngo bakabita imana zabo. Bari bafite imanaga. Hari abantu batagiraga imana rurema, ariko bagira icyo bita imana. Mu byitwa imana, imana yacu niyo mana nyakuri, ariko imana zahozeho. Bagiraga imwe yitwa ngo ni Herne, ngo bakaza bitabarana bakamuzaho ngo bakamwita ngo Herne, bakamwira ngo wa mana yacu. Babita imana bari batunze. Naho Pawulo ngo bakamwita Zehu, yari imana nayo yari iri aho ngaho. Ubwo turi mu byakozwe n'intumwa, twagiye mu gice cya 13 n'icya 14 ayo makuru. Ngo bakabita imana. Kuri 13 na 14 ibyo bice byombi nashatse kugira ngo muzoza musoma. Soma inkuru yose uyumve, ureke kugira gace. Cyo cyatumye ntavuga ngo dusoma havuga uri. Usoma ibyo bice byombi, izo nkuru zirahari. Amazumva igitangaje ngo baravuga ngo mubaye imana. Bababwiye ko atari izo mana, ahubwo bababwira imana nyayo, imana yo mu ijuru. Baremera. Barangije kwemera rero, niki cyakurikiye? Ivugabutumwa Pawulo na Sila, Pawulo na Baranaba barihagarikiraho. Aho niho bahagarikiye ivugabutumwa y'urugenzi rwabo Rwambere. Bari bagejeje imyaka 2, imyaka ibiri mu mbabarire. Urugenzi rwabo rw'ivugabutumwa barugizemo imyaka 2. Iyo mihana mvuze batashemo igera ku 10 byabatwaye imyaka 2. Urugenzi rwa mbere rwa Pawulo rw'ivugabutumwa yarugizemo imyaka 2. Turabisobanuye kandi turanashosha ikiganiro cy'uyu munsi. Urugenzi rwa mbere rwa Pawulo yarugizemo imyaka 2. Ararusoza, ngo arangize kurusoza arahindukira. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzabereka aho yahereye, tuganira no ku rugenzi rw'ivugabutumwa rwe rwa kabiri. Turabakunda, Imana ibaho umugisha, kandi aya mateka azabafasha. Bazayategera muri uyu mwaka wa 2024 n'abandi bazayategera nyuma yaha,
azabagirira akamaro, kandi mukozi w'Imana umunsi twageze mu ijuru tuzagerwa, tuzareba ko twagerageje gukora k'ibyo yakoze. Biratureba twese, ni inshingano yacu, bavuga butumwa, abapasiteri, abadiyakoni, umuntu wese wemeye Yesu ko mwami n'umukiza we, ufite inshingano zo kugera ahandi uhaye wamamaza ubutumwa, ukagera mu mihana myinshi, imidugudu myinshi, uturere twinshi, ukamamaza Yesu wapfuye akazuka kandi uzagaruka. Uyu mugoroba rero tubifurije amahoro y'Imana. Password ni yindi, ni ugukora subscribe, commentaire, share ndetse na commentaire. Pastor Gasore Rugaju, murakoze.